इमेज पाउदम येंगिरबसिंगु अहानबदा तंकुमानारम तरामनोक सबलोइना खुरुमजरी ngasiगी मरुइबा पाउदा मालेमगी ओइना कोविड-19 एक्टिव केस मियोय कोटी मंगा लाख मफु मरी लिसिंग निफु मरी ग सुपना मौग्रानि पान लेरी हौखिबा पुंग कुन मरीदा मणिपुर नौना पॉजिटिव ओइबा मियोय साथुक का हुमापन थेंगनखरै मफम कयादा मतेंगी पोचरी लेपना पिनरी उसार थाबगी थौरम सिंह पांथोकनखरै लोइनना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना अहमदाबाद काइजिन एकेडमी मसी हांगदोखरे हौजिक मियामदा मरो मपुंग पाउ पिजदनेगी माइमोइदना पाउजलम पिजरे कोविड-19 लाइचत असिना लमदम मसिगी मियामगी पुंसीदा माइकै कयादा पीरिब सैथेंग असिना मियामगी पुंसीदा नेना तादब पुंसी अमा ओहेली सैथेंग असिदगी नानथोकनबा कोविड-19 लाइचत असिबु माइथीब पीरसि लेंगाकना सथरिबा मास वैक्सीनेशन ड्राइव ता सरुक याबिदुना कोविड-19 वैक्सीन काथोकपियु लाइचत असिगी लायोंग सिंगी इसादा याबिरबदी खुदक टेस्ट तौथोकपियु लोइना लेंगाकना पीरिबा चना कानून सिंग युम-युमदगी चथोकतना लैबा तंगाई फदबगी चथोकलबसु फेस मास्क उपा सोशल डिस्टेंसिंग ngakpa मियाम पुनबिदबा अमदे खुदसा टोयना सापोना नत्रगा हैंड सैनिटाइजर सिनदुना हामदोकपा सेंगदोकपा काउबिगनो हौजिक मपुंग पाउ लौबिदसै कोविड-19 पैंडेमिक असिना मालेमगी अपुनब मियोय कोटी 19,08,9,मापन मौद्रा पॉजिटिव ओहेले मसिगी मनुंगदा एक्टिव केस दा मियोय कोटी 5,04,9,निफुमरी सुपना मौद्रा निपान लेरी रिकवर तौखिबना मियोय कोटी 13,04,9,9,9,9 तरुक सुखरे अदुगा मियोय 58,9,9,8 सुपना मरफु तरुक की पुंसी लोमनखरे पैंडेमिक असिना ख्वाइदगी हेन सोहलब लेबाक असि मियोय कोटी 3,04,9,9,9,9,9 पॉजिटिव ओइदुना यूएसए न ओइरी अदुगा मियोय कोटी 3,09,9,9,9,9 पॉजिटिव ओइदुना इंडियन अनि सुबदा ओइरी मियोय कोटी 1,09,9,9,9,9,9 पॉजिटिव ओइदुना ब्राजील ना 3 सुबदा लेरी इंडिया की ओइनदी महाराष्ट्र स्टेट ना मियोय 1,09,9,9,9,9 पॉजिटिव ओइदुना अहानबदा लेरी मियोय 19,9,9,9,9,9 पॉजिटिव ओइदुना केरला ना अनि सुबदा अमदे कर्नाटका ना केस 19,9,9,9,9 सुमना 13 थेंगनदुना 3 सुबा सोकलब स्टेट ओइरी मणिपुर की ओइना हौखिबा पुंग कुनमरी दा मियोय 4,9,9 पॉजिटिव ओइबा थेंगनदुना स्टेट असिगी अपुनबा पॉजिटिव ओइबा मी मसिंग 9,8,9,9,9 सुखरे पुंफम असिदा मियोय 13 न लेखिददुना अपुनबा सिखिबगी मसिंगना 1,100 यौरे मियोय 500 सुपना मापन ngasi नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखिदुना अपुनबा रिकवर तौखिबना 1,000 सुपना कुठानी पानी एक्टिव केस तना मियोय 1,500 लेरी मणिपुर की अपुनबा रिकवरी रेट 4.9 यौरे कसिंग डिस्ट्रिक्ट की ओइना ngarang nungthil pung ani dagina ngasi nungthil pung ani phawda nauna miyoi kun positive oike apun miyoi 113 test tauki maduda lengak na salaiba covid testing center da miyoi hum apun test tauda miyoi 13 positive oiba thengnaki aduga private testing center ani jiban hospital da miyoi 13 amade ima hospital da miyoi kulumdoi test tauda miyoi ahum punna miyoi 3 positive param khibani Ministry of Road Transport and Highways ki Minister Nitin Gadkari na National Highway 37 da Imphal J lambi da sabal loirba makru thong sanga gadoriba asigi namak sem leba helipad ta helicopter taba yaro yadrib haibagi trial ngasi mai pakna pangthokre ngasi ayuk pung 9 makhai rom khar helakba dwaida city police station gi manung sanba wahengmam leikai lairambi sanglen mamangda nung lebak puduna lakba tata tifer Haiva registration number AS11BC6752 amaga anguwa machugi Honda Activa 3G registration number MNO1AB6101 amaga thengjin nabagi thodokta Activa da tongduna lakba matai manau film thin aso open nangkhre aduga Tata Tiffer Hydra thoduna lakba driver aduna nathoktam send khre hairi thodok aduda film thin soklaba Matai Manau Adudi Uripok Yambem Lekai Degi, Irengbam, Girananjan Sahi Yankai Amadi, Mahaki Loinabi, Irengbam Ongbi, Manihan B. Devi, Sahini Pungaka Hairi, Action of the Irengbam, Girananjandi, Giranjangi Makut Amadi, Kwangi Sarukta Soki Aduga, Mahaki Loinabi,
इरेंबम ओंबी मनिहनबीदी ओई थोंबा खोंग अमदी येट की फैगंदा फिबम थीना असोपन नंखी पुलिस तगी फंगबा पावी मतुंग इना मतै मनाव असि उरिपोक लेबा मालेम महाव को ऑफिस होम डिलीवरी सर्विस की थबक तौनी मखोय अनि ngasi ayuk wayangum lekai da online order amagi nga delivery tawba lakpagi lambida laibak thiba thodok adu thokibani thodok adubu hakthengnaru huwa miyoi singna phongdorupagi matung ina activat tongduna lakpa matei manau asina wahingum lekai lairembi mamangda lambi lanthroppada kaishampat jangsak lomdagi speed kanna thoduna lakpa tata tipper haiba aduna gari adu thomdanaba honabada control ngamdaduna gari adu gurung satlaga activa aduda nansinbani hairi thodok asi thokraba tungda city police imphal police amadi manak nakpa da leiramba miyoi singna tata na nanduna leiraba miyoi ani adu satokna honabada mai pak tabdagi crane amadi JCB sinaduna soklaba matai manau ani adu lauthoklaga police ki gari da rims da pukhatun layengke hojik soklaba matai manau ani mak phibam luna leiri hairi ngasi malem sin thungna pangthokna bagum manipur da su singjamai singa mathakta leiba relief center for the welfare of differently able persons manipur na su Helen Adams killer gi sam ni phumatoi siwa birth anniversary gi thorum Imphal West ki sagon botera bazar da pangthokre covid laina license ki SOP ngak na pangthokhiba chamba thorum adu media advisor nimol ningombam na lusingduna Helen Adam killer gi maphamda maira lai na singba katuna ikai khumna baga loina na thorum adu pangthokhe BJP Manipur Pradesh की प्रेसिडेंट होना हाबरक खरबी माइमोम निंगोल अधिकारी मयोम वांगबी सरदार देवी ओपगी थरम अमा ngasisu BJP Manipur Pradesh सिंदुना पार्टी असगी कैसामपात निताई पाइसु थेक्ट लैब ऑफिस ता पांगथोक्रे थरम अदुदा BJP Manipur Pradesh की हानि प्रेसिडेंट M भरत ए शांति कुमार शर्मा पार्टी की सीनियर लीडर युमजाव राजेश सेवा के MP सु ओइबा लेसेम सना जावा अमदे पार्टी की बरु ओइबा मियोय सिंगना नौना खलकलबा प्रेसिडेंट ता लेंगान पी कुदोल तमके पार्टिसिपेट लाइबा काय कथा पुनो मक्से यामना कोली सिकोन ना कोन कोनजन बिबा सोइदना तबदनि हाबि थाजब सु थांदरी अदना सिमुबा यामना लोरबा एकोगे मांगदा सोवा इलेक्शन मा सु तारगा लाइबा मतम दि लाइतबा था थबक तवदबा सिंग इलेक्शन मांगदा था खर खप्ता गाय बसदा कोई सेमना कोई मया मो फजना लमजिंग बियो अदुगा तवगदबा एकोगे थौदा मायम थलगा अमुका हना एकोय अनौबा अदुगा BJP लंगा अमा गुरुना फोटोलदा एकोय खुदिमा सेमगी तुमजगे Thongju Assembly constituency की मनुंगदा लेबा कंटेनमेंट जोन दा लेबा इमुंग सामगा मौद्रादा सोशल एक्टिविस्ट सैराम निकेना साना थरम पोलम सिंग टेंगवांग पिखरे ngasi टेंगवांग पिखिबम फम सिंगदी बासिकोंग पंथोइबी बासिकोंग ममांग लेकाई बासिकोंग बाजार खोंगमन जोन 4 अमदी 5 अमसोंग कोंगबा नांदेबम लेकाई दनी अदुगा यंथोखिबा पोलम सिंगदुना आलू तिलहौ पापर अचाथाव हवाई अमदी थुमन सिंगबनी जिला परिषद मेंबर इम्फाल इस्सु ओइबा सोशल एक्टिविस्ट असिना कंटेनमेंट जोन की मनुंगदा लेबा इमुंग सिंगदा साना पोलम सिंग टेंगबांग निपसिंगी मथकता असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी असगी मनुंगदा कोविड पॉजिटिव ओइबा हजिकना आइसोलेशन वार्ड नत्रगा हॉस्पिटल दा लेबा मियोय निफुरोंगी चानबा चालेंसु पीखे मसिगी मथकता यामना सोट्रबा इमुंग सिंगना दरकार लेबा चाना थकनबा पिबिनबा हाइरकपदा इमुंग सिंग अदुदा सानबा थोक पोलम सिंग फंगनबगिदमक सोशल एक्टिविस्ट असगी युमदा फूड बैंक अमसु हानोक्तुन थमले नाकालमरोमदा ngarang nisana laisuroba mapana mai thadokraba basikhong kongba irongda leiba yum mamada seram niketan satune engsingkhre mahangna yumduda leiba nesada laisuroba numpa dugi masanupa anida mafi marols leinaba selgi teng mateng khusinarmaga loinana local club sing amadi nupi gi loop sing tanraga makoi yum nongna sengbat sagatpada mateng pangani hainasu thajab pelamke ngarang thokiba yum mai thabi thoktok adu yamna laibak thibidi hainasu seram niketan na phongdoklamke COVID-19 दगी नानथोकनबा पांडमदा चथरिबा कर्फ्यू की सैथेंग नंगलबा अमसुंग COVID-19 मरम ओदिगा लैखिद्रबा कक्सिंग वारी सेनापति लेकाई की इमुंग सिंगदा सेना एथलेट्स ऑर्गेनाइजेशन साउ कक्सिंग वारी सेनापति लेकाई अमसुंग सेना यूथ स्ट्रट्स SYT अनिना पुक्सेल चावरबा मियामना पिरकपा टेंगबांग सिंग लोइना जाना थंगनबा अमसुंग सेल की टेंगबांग पीखरे टेंगवांग यंथोपगी मतंगदा SYT की सेक्रेटरी ज्ञान नावरेन हाई कोरोना वायरस संद्रोकपदगी थिंगनबा लखटपा कोंथागी मनुसन्ना अखोगी स्टेट असिदसु कर्फ्यू मतम सांगना सत्रकपना नोमगी थबक सुरुगा इमुंग पुजरिबा मियोय कया इमुंग सिंगदा चाना थकनबा लैतबना अवाब कया मायोकनरे असिगुंबा जीरबा मतम असिदा साउना मपुंग ओइना असबु थौरांग लौदुना SYT की टेंगबांग लोइना लैकाय असिदा खरा हेना खुदोंग
चाद्रबा इमुंगसिंग अमसुंग युमथोंग खुदिंगी ओइना चाना थक्नबा पोलमसिंग लेमना यंथोक्सबनी खरा हेना खुदोंग चाद्रबा इमुंगसिंगदा चाकथुम खरा हेना पिजबनी मसिगिसु मथक्ता लेकाई असिदगी कक्सिंगी अतोप्पा लेकाई दा युम होंगदोक्तुना लेख्रबा इमुंगसिंगदसु टेंगबांग असि यंथोक्खिबनी COVID-19 की अहानबा वेब अमसुंग अनिसबा वेब असिना लेखिद्रबा लेकाई असिगी मियोई तरुक्की अवाबा नंगलबा इमुंग मनुंगसिंगदसु सेलोने लुपा लिसिंग अनेनी अमसुंग लाइबक थीबा थौदोक्सिंगदा मरम ओइदुना सोक्लबा लाइक सोक्लगा लेरिबा मियोई अनिगी इमुंगदसु लुपा लिसिंग अमममगी टेंगबांग ओइना पिखि ngasi ki tengbang ye thokpa adugi mangoina lekai asidagi COVID-19 na maram orga leikhidraba mioi taruk ki thawaina taibang mapugi manakta ingna singla layunaba minute ani tomina leptana awa phongdokhi amasong laikhidar singi imung manungi awabadasu saruk yajakhi malim yoina thingnariba coronavirus ki sung ani su web akoi iramdam masida thingnari asigumlaba matam masida aikoi miyam na SOP ningti na ngaglaba sarkar na pakalaliba tabak thoram sing asida aikoina tengbang lagadi soidana coronavirus handorokba asi soidana thingmangangani khali COVID-19 second wave na maram oiduna matam sangna curfew leirikpadagi suba nomba yadaduna awaba mayok nariba miyamda angam mateng pangduna lakpagi sorok ama oina BJP Manipur Pradesh ki Vice President number 1 oiriba Wawai Assembly Constituency ki ex MLA Dr. Usam Devena Wawai Kendra ki manung chana leiba Wawai Therapy Saki imung singda sana thakna polam sing yenthokhtuna mateng pangkhre Dr. Usam Devena ngasi Absolute Benefaction Club ABC Wawai Therapy Sak Kangleisa Saukhat Thorang Loop Kachatol Hyanglam Wawai Oriented Social Association OSA Hyanglam Awang Lekai amadi Literary and Sporting Organization Lispo Hyanglam Awang Lekai gi Kangbuga Pullaga Wawai Therapy Saki manungda leiba imung sahumga yankhaidomda sana thakna polam sing adu yenthokkhibani Dr. Usam Devena Pongdokpada Miyamna COVID-19 ki maramda ningthina khangba watpadagi lambi lamjaw da thokpa yadrabasu lekai lekai da mi pulap punsillaga hek leiba face mask fajana uptaba khutsa sapon sinaraga fajana hamdaba sanitizer sinadaba na singba mayam asi taunabadagi khungangi lamda COVID positive oibagi sang hengalakpa yaribani COVID-19 dagi ngakthoknaba miyamna SOP sing ngakna satpiu lekai lekai gi club singnasu Miyam bu laisat asigi maramda ningthina khanganduna hena section thorang laukhatna ba hona bi hainasu haiki koi ngasai mi amtang positive orakpa matamda family ba mayam du positive oire family ba mayam du mu yumda kasu khamjadana leiba angang nubi koi ansing chathokna leijabi jingda zomu usallaka da positive oina bi sang jam henkalakpa maramaduna akoi imphal gi kungraba jaga da positive oiba ba sing yami adubu percentage yengorka da di अखोई कोई हाइड्रोजन लेजरीबा कोई की पुंग लेजरीबा मयाम सिंग से बाप तामिनदबदगी कोई मसे अमग अमग संतोपा मास्क उक्तबा अदई सैनिटाइजर सिनेदबा सुमा मयाम सिना कोरोना सि हेंगलपगी कोई तंजा लाकनी मालेम की लाइसेंस और COVID-19 की सैथेंग असिना अवाब तारबा सिंगमे केंद्र की मियामदा लेप्तन सथरक पटेंगवांग पिबगी मखा तारक सरुक अमा ओइना ngasisu केंद्र सिगी मनुंग चना लेबा ऑटो रिक्शा ई रिक्शा अमदी रिक्शा पुलर सिंगदा टेंगबांग की पोलम सिंह यंथोखरे तेंगमागी पोलम सिंह अदु केंद्र सिगी सोशल वर्कर ओइनाम रोमेन सिंह की मियंग मखादा न्यू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिंजमई NDOS ना यंथोखिबनी सोशल वर्कर ओइनाम रोमेन ना हाई COVID-19 लाइसेंस ना मरम ओइदुना लेंगांग ना कर्फ्यू थबजिन खिबदगी सुफम नोमफम लेतबगी वारबा मतम सिदा यामदब थीदना तेंगमागी पोलम सिंह लेप्तदा येंदुना लाकली मसिगी मथक्ता मसिगी मखा सथरक पसरुक अमा ओइना ngasi ऑटो ड्राइवर अमदी रिक्शा पुलर सिंगदा तेंगबांगी पोलम सिंग असि येथोकपनी मसि राजनीति की खुदोंसाबा लौनबा नते मसागी लेजबा सेनफम खरदगी तेंगबांग असि पिजबनी हाइखे ऑटो ड्राइवर अमदी ऑटो पुलर सिंगदा ऑटो रिक्शा पुलर सिंगदा तेंगबांग पिबा से मणिपुरी ओइना ngasi gasina ahan mani hairi मणिपुर की ओइना ख्वाइदगी मरु ओइना ऑटो ड्राइवर एंड अखोगी रिक्शा पुलर सिंग मोइसु कसेना मेन थिंग मखोइसु थोक यादना कर्फ्यू लेदना मोइ सेंदाल नबी दो लोइ लेख खबदा टाइमिंग सिदा आहा के साथे की आई अंगमबा नोमदसु ओरसु मोइ खुगी सेंगी जेबदसु अंगम खरा मथिंग मसि पावजबनी मसि यामना नोवाइबा अमना मखोइना यामना हराव लाखबिना लौबिबसे सिगी थमोइसिना आई ख्वाइदगी नोवाइजैसे तमथीबा COVID-19 लाइना लाइसेंस मरम ओइरगा
अवाफमदा तारिबा लाइक माइंडेड ग्रुप मणिपुर की एक्टिव मेंबर अमसु ओइरिबा हैरोक पार्ट 2 दगी पाउमी एलांगबम रामेश्वर की अना लायेंगदा मतेंग ओइनबा ngasi LMG Manipurna lupa lising tara hidak langthak amadi asathak sing mateng pangkhre Impal East District ki Thongju AC ki manung sanba Kongba Khetri Lekai Youth Guidance Club na Kongba area sing COVID free zone oire haina club asigi secretary Sorok Haibam Jatrana Phongdorok lei wafam masinga si club asina paikhat lakba thabak thoram singi saruk ama oina ngasi Mahabali umang amadi Bishnupur District की CI College campus की अकोई बदल लेवा योंग सिंगदा सान अब पोलम सिंग क्लब असी की volunteer सिंगना पिजबगी थरम अमदा अमग नमरी लेना अखोई की पाउमी के उनबदा महान फोंगलो की बनी महान मखा तारन हाई की बदा कोविड की असी गुम वेब असी मायो नबा होनबदा क्लब असी खुदोंग सादब कया मायो नखिदब नत्ते अदुबु लैका असी की अहल लमन अमदे मिपुंग खुदिंग अमतो ओइना सदमि नबा ngambana ni hai kibaga loinana hojik covid free oire haiduna makha tana laichat asigi kudong sadaba sing mayok nadanaba lenga ke SOP chana kanglon sin ngakna chatpiduna covid free oire state ama ohen naba honabada angamba mateng pangbiduna punna daita lominaba tangai fate haina su makha tana phongdoke सरकार की मरी लेना लोशन सिंह का प्रसम नरगा ताबदी हेल्थ डिपार्टमेंट का प्रसम नरगा ताना जरगा क्लब ना लेका की मफम साब जरगा मा हाबदी कम्युनिटी होंदा पुनः मास टेस्टिंग अमदी मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम का पांगथोक सकी हाइबा मदुदा अखना क्लब ना नाबी ममांग दा वाना सेंसर पदुगी मही होइना हाइबा दुमनबा मास होइना अखना टेस्ट हो मतम दा लेका सिदा कोविड पॉजिटिव ओइबा मियो अमत यावतबा से अखै क्लब ना ममांग दा वाजत बदुगी मदुगी अम सावबा मही मन हिजनी Yoga for Health Haiva Team da Khamanpur Yoga and Nature Cure Association Kaksing na International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking bi palan thorom Healing Point IRCA amasung Fidam Kaksing da pangthokre thorom do Edison SPA Roman Rona Special invitee oina saruk yaki palan thorom da wangala duna Edison SPA Roman Rona nisha thadokpuna haksang phawkhak natana pungning wakhal busu laitana lehennabi damak yoga ki practice asisu asuki matik darka oi haidana phongdoke aikoi punamona nisha thadokpaga loinena thingbagi khonging nasu saruk yaminasi hainasu magna phongdoke thorom da saruk yakiba Khamanpur Yoga and Nature Cure Association Kaksingi Chief Functionary Dr. M Rajkumar nasu yoga masana asina aikoi pungning wakhal laita hanbada achoba kanaba kaya peri haina phongdoke thorom loisilakpada Kaksing District Police की SP Victoria Yankhong Miang Makhada hand sanitizer free marks amasung lupa lising ani gi mateng amasu Edison SP Roman Rona Kaksing Police की माइकई दगी खुदेल तमलम खे लमदम सिगी यलहोमी सिंह कंचनब यहुदा थवाइन पोंथा पिख्रवा लमजिंग मेरा सापम रॉबिन हुड ना यता खिबा अवांग सिंग द लेबा यलहोमी अथोब सिंग निंगसिंग खुबम दा ngasi ayuk pung 3 lom tabdagi horaga ayuk pung 38 makhairom phawa International Peace and Social Advancement IPSA की President T Birgit na lusingduna IPSA की thomising na Social Service amasung usar sing thabi throm pangthokre throm da athobi muthungnang oina UCM की President Joychandra Konthojam su saruk yake IPSA na pangthok liba throm asigumna Irisa singna lamjing maira की khubam asi hena masak thokna bahona minisi haina IPSA की maikei dagi phongdrok paga loinana hanaki tarlok suba lamjing maira की hekel leipat tambagi throm dasu lebak miyamna saruk yaminasi haikli BJP Hodokpada Asoba Todang Lorumba Dr. Syama Prasad Mukherjee Laikidaba Numit Jun Kurumdoi Balidan Devas Numitagi Horga Mahang Pokpa Numit July Taruk Pauba BJP na Senduna Lebak Asigi Mapam Kayada Usara Tabagi Sharuk Amagoina Ngasi BJP gi active members saying Mangnabam Binod Amasong Khwarakbam Iboyama Anina BJP Kaksing District Ka Kusam Naduna Sunu Kendragi Tongan Mapam Marida Usara Lisingabrom Thakre Social worker Manglum Binod Amasong Kwarakpam Iboyama Anina Kaksing Khono Municipal Council Ward number 9 gi ex councillor Khumuksam Radhamaniga Khusam Naraga Umathelda Usara Sahumlom BJP Sungnu Mandal gi Yuba Morcha ki President Laisram Ojitka Khusam Naraga Tangjing Khunjau da Usara Sanirom Maphamdugi BJP Booth President Naurem Rojeska Khusam Naraga Sarel da Usara Sanirom Amade Booth President Okram Gopal ga Khusam Naraga Wangu Mamang Sabal Amadi Wangu Mamai Singda Usara Sahumlom Thaki Dr. Syama Prasad Mukherjee bu Ningsingbo ina pangthokiba Mass Tree Plantation Program aduda Chimister gi Green Manipur Mission gi Brand Ambassador
Valentina Elangbam BJP Kaksing District ki President Usam Ibomsa Social Worker Sing Meangbam Binod Khwarakpam Iwayama Amade Mafam Singdugi Mui Kasu Saruk Yaki Mass Tree Plantation Adu Hodokladuna Valentina Elangbam na Fonukibada Asang Amana Tanba Malem Amo Henduna Aikoi Puna Nungaina Himinaba Yanaba Mipum Kunimagna Ursara Amamta Warbasu Hajin View Thariba Usara Adu Niktina Hon Binaba Amade Mapung Mari Panabasu Sembio Haike Lorok Patagi Matam Yoksilapuka Loina Isingi Awabana Kam Tangraba Mikup Asida Kambo Kendragi MLA Sudas Kumar Okramna Kendra Sigi Lomi Miamgi Awaba Kardo Oribasu Kokna Haiduna Nasi Sangaipam Damdagi Ising Taduna Sangaipam Amadi Kambo Kul Pauduna Zadiba Sangaipam Sabal Kuno Kenel Amadi Tambam Angangbi Turel Anida Ising Thakre MLA na Asigumba Praja Singna Kam Tengna Wanraba Mikup Asida Matam Sana Sangaipam Sabal Kuno Amadi Kambo Ki Lomi Singda Ising Phanbagi Make Dong Praja Singna Apenba Fondrokle Prime Minister Narendra Modi na Ngasi Zen Garden amasung Kaizen Academy AMA Ahmedabad ngasi hangdokre Mahangna haikibda Zen haibasi Japanese law ni masigi arthadi dhyan haibani Mahangna makhatana haikibda mapan thongi sakhot paga loinana nunggi oibasu ingthaba phangba haibasi culture ani ki khudamne Gujarat ta many Japan ma segot pa haibasi mahaki manglani automobile banking pharma yauna company chama kuthawngana Gujarat ta yumpham oiduna thabak tawri Corona ki laisat manung India amasung Japan ki marup mapang oibagi marina malem ki oibada yamna marup oiba oiri India amasung Japan ki marida anuba pangalama pibagi damak Indo-Japan Friendship Association of Gujarat po Prime Minister Modi na thagat pa phongdoke Zen Garden amasung Kaizen Academy sabagi damak Prime Minister Modi na Governor Tosijol do amasung Hyogo International Association bu thagat ke mahna Gujarat ki semester oiningaida Gujarat administration da Kaizen thabakta onthokki badu ningsing lakhe Japan ki school system da based oiba model school kaya Gujarat ta linkhatpa Prime Minister Modi ki apamani haike Coronavirus Working Group ki lusingba Dr. NK Arora na haike bada COVID-19 ki Delta Plus variant na thabo mida attack tawi adum oinamak masina Yamna Sathiba Laina Ohenbadi Leite National Technical Advisory Group of Immunization NTAGI ki Chairman NK Arora na makhatan haikibda Delta Plus ka atai virus singa sangdamnabda masina thawamida kahena sonbra haibasida laya sengdri Delta Plus pu kupna yengsinba amadi sangli Delta Plus asi laya sengna khangnu nabagi damak masigi case mayam ama yengsin mathau tari COVID-19 gi symptom di uthuktana Delta Plus na narambasu yai hairi aroi bada maroi pau amuhna bijari malem gi oina COVID-19 active case miyoi koti manga lakh mafumari lising ni phumari ga supna mograni pan leiri hauki bapung kun mari da Manipur na nona positive oiba miyoi satruk ka muapan thengna khre mafam kaya da matengi pochari lepna pinari Usar Thabagi Thorum Singh Pangthok Nakre Loinana Prime Minister Narendra Modi na Ahmedabad ta Kaizen Academy ngasi hangdokre ngasi goinadi palum sandok saba matang se loijere miyambo amukana khurumjari